Is this right? Is it right? Thank you. Hello. Is it working? No? Testing. This one, eh? Yep. Testing. That's right. That's good. That was it. On, I think. Testing. 1, 2, 3. Now let's warm up with a tune. Have you got one of these? Have you got one of those? No. Yeah, I'll give you one. No one. Morena. Good. Morena. Bishop George is all getting robed up too. Oh no, that's Hey, were you getting robed up in there? Were you getting robed up ready? You're taking George's place today. Say it again, Tom. Are you taking George's place today? Are you coming out of the vestry? Here he is. Here he is. Look, he's in. He did. You want this one? Yeah, anyone. Oh, anyone. Listen to that. What's our work? In what key? Is that in G? Pretty simple. Just keep. Yes. It's easy if you sit here. Sorry, we You want to change? He's on automatically or something. You want to change? Oh no, that's all right. You want to swap mics because it's a bit tall? Wait, let's see. Yeah. See? Wairua tapu umai, no mai ki kone. Wairua tapu ara here,
I can see you, but we're at the heightened conversation of what we're going to do. Not really, no. I've never sung that one. What we doing? Rock of Ages, yeah. I know the part, I like the version. Rock of Ages. Thank you for your beautiful. It's Your feet. Yeah. I don't know what I've done to the I've living. sung I can remember. You're breaking the spirit, the way of this place. I haven't sung that since I Been was... interrupted by your... Sorry, are we doing a little prayer? I'm just giving Thanksgiving, you know. Come on, sing a song. Come on, sing a song. Hey, Dave. Hey, are you going to sing? Make sure you sing properly. Yeah, he wants to sing. Tēnā tātou, ka timata hia e mātou tō mātou nei Karakia, tēnā e tū mō tō mātou nei whakaekinga me te himene tuatahi. E tū. E te toka ingoa nui, ona mā te ihorai, mō ka rei wahia, una i o rauia, tahe ake oku he, i te toto ki te wai. Tere kau e rea au, o te tūre tikanga, aha koa hoku nui, mawana ke hoki a, mawana ke hoki rā, o ka ora Ko te rangatiratanga ki runga, kia mea tia no tia te rangatiratanga ki te whenua, ko mātou nei wainga te hunga tapu e te iwi Māori ora. Nau mai, hara mai
nau mai hoki mai ki tō tātou nei whare karakia, he rā hari, he rā tapu tēnei. Ka whakatauria e tahi o mātou hua, kia noho pūmau ki tēnei hāhi, engari ki ngā tikanga o te atua. Nā reira, nau mai hara mai kia whakanuia e tātou katoa o rātou whakatau, o rātou hiehia. Ka hoki o mātou whakaaro ki tō tātou, matua nui te rangi, tōna nui, tōna rahi, tōna tapu. Whakahangia iho tō wairua tapu e te atua kia mātou, kia rere pai ai te whanaungatanga i wainganui a tātou. I rungi i tērā, ka hoki o mātou whakaaro kia rātou kua wehe ngā tini aitu o te wā, o te marama, o te wiki, o te rānei, haere, haere, whakangaro atu rā. Oke atu rā koutou i rungi i te mōhiotanga kei a mātou te haipapa nei nei, nā reira haere i rungi i te aio, haere i rungi i te whakatau, i te tau, haere i rungi i te rangi Māori. Ka hoki ora mai ki a tātou katoa, te hunga ora ngā morihu o rātou kua wehe, ata Māori e te whānau. Ata Māori e, he rā pai, he rā hari, he rā mō ngā confirmations, ka tuku oku aroha kia koutou, tangata mai anei, e hihia i mui o koutou whānau, te tū hei karaiti ana, te tū hei whakaputa o koutou whakapono ki te ao whānui nā reira. Nau mai, hara mai i rungi i tērā mana tapu ihi anō hoki. Ki ngā whānau, kua taike mai ki te whakanui o koutou hoa, tuakana, teina, tamaiti, whaia kēke, ia hātu rānei. Nau mai hara mai ki te ana tapu. Ko te tikanga o tēnei whare karakia, whai muri te matenga a ihu i noho ia ki te tahi ana tapu, ka tahi ka ara anō ia. He kupu whakarite tērā ki a tātou katoa, ahakoa o mātou he ka ara anoa i rungi i te mana o tō tātou nei ariki. Nā reira, nau mai hara mai ki tō tātou nei whare karakia ko te ana tapu tērā. Ka tika me mihi kawana ki a koe anō hoki, te waha, te rangatira o tō tātou nei hāhi, te pihopatanga o te taituki rau, he mea pai anō ki te kite i a koe. Kia ora. Kia ora everyone online and in person, and welcome to our Karakia today. We have a whole bunch of people here dressed in white. It's not a new fashion trend. They're not trying to hang out with me more. He tohu tērā o tēnei rā hira, a very important sign that they are making commitments again to holding on to their tikanga and the tikanga of the church and declaring their faith in front of all of us. Kiko nei te hahi mihinare. So I want to acknowledge you guys. And for all of you guys who will turn up on a Sunday anyways, welcome back. Our service is going to be from a slightly different book. No red on the cover, but it's going to be this one, and we're going to go through it, and in the middle we'll have the confirmations. Ka pai? Ka pai. Me tīmata tātou. E te whānau a te karaiti, ko tātou nei tōna tinana. E mahi nei i te ao nau mai, haere mai ki tōna ahurewa tapu. E Mihana kia koutou kua karangatia nei, hei tote, hei māramatanga mō te ao. I roto i tō koutou tohinga, kia koa, kia hari, whakamoe mititia te atua, te kaiho mai o te tumanako, te kaiho i te rongo. Amine, kia hari tahi tātou, ko ihu karaiti te māramatanga, te māta puna o te ora. Kei aia te whakamoimiti, te karoria, i tonoa mai nei e te matua, hei whakahau i te ao, hei huri te wai hei waina, hei whakatahuri te ngākau kia tūtapu ai ki tōna aroaro. Tā pai atu o tātou ngākau kia te karaiti, nāna nei whakatinana te kupu, hei toko i te ora, Gloria kia koe, e te karaiti, whakatapua mai mātou. Ko te karaiti te waiora, e horoi nei, e whakahau nei ngā mea katoa, ko ia te taro o te ora, hei kai mā te hunga mate kai, hei kaha mā te manene mō ngā kaimahi.
Nō reira mātou, ka tapai ki a koe, ia mātou whakamoimiti, mō rangi nui i runga nei, mō papatua nuku e takoto nei, mō ngā maunga whakahi, mō ngā puke kōrero, mō ngā taimehi tangata, mō ngā moana e hora nei. Nō runga ngā homaitanga papai katoa, tukua mai kia i o ngā rangi i runga, kia tuku te puehu o papatua nuku e takoto nei, kia whakapapa paunamu te moana, kia hora te marino ki Aotearoa whānui, kia whakapaingia te karaiti, mō ngā tūpuna, mātua, mō te hunga tapu, ngā tōtara whakamarumaru, ngā tokatu moana, ngā kākawahanui, ngā puna roi mata, kia te aho te māramatanga ki a rātou, kia au tā rātou moi, gloria ki te atua. Te hohou i te rongo. E te whānau a te karaiti, i te mea kua hara tātou, whakatata mai ki te hohou i te rongo. He aroha tō tātou atua. E te atua aroha, e mōhio nei ki ngā mea katoa, whakaarahia mātou i roto i o mātou ngoi koretanga, aroha mai i o mātou takanga ki te he, i o mātou whakaaro, i a mātou mahi, tohongi a mātou. Mā te atu e muru o koutou hara o tātou hara, kia mau te ronga kia tātou katoa i roto i tēnei rā. Kia koa, kia hari, ko te karaiti te aranga, ko te karaiti te tāroi o te riri. Ko te karaiti te pau he renga waka, whakapaingia te atua tō tātou kaihanga, whakapaingia te atua tō tātou kaitautima, whakapaingia te atua tō tātou kaiunga ki te awa. Tēnā tātou, ka huri anō ki te whārangi tua ono, our 6th page for te pānuitanga ngā proclamation. Ko tō tātou nei rārangi no Matthew, kia matāra rāpia e kore hoki koutou e mōhio ki te haora e puta mai ai tō koutou āriki. Keep awake therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. And me pānui tātou katoa, let's all read our collect for the day. E te matua, kaua mātou au pononga e tukua kia amu amu. Engari, i runga i ngā harikoa a te tamariki e hari nei mou. I roto i te ngākau koa, ko ihu karaiti tō mātou kaihoko. Āmene. Just before Sean does his reading, we just want to release our children. So, anei o mātou aroha, ka whiua ki a koutou katoa, haere i rungi i te hari, i te koa, i te nanakia, i etahi wā, kia ako anō ngā mea pai, ngā hua o tō tātou nei atua ki te kura, tamariki o rātapu. So we send them with our best regards, all of our children who are on their way out to Kids Church. E pānui kei te āmoho tuarima o ngā upoko ka timata te kaumāwaru. Au e te mate mō koutou e hiahia nei ki te rā o ihoa. He aha mā koutou te rā o ihoa, he pauri hoki e hara i te mārama. Ka pērā me te tangata e rere atu i te aroaro o te raiona, ka tūtaki te pea ki aia. I haere rānei ki roto ki te whare, oki atu ana tōna ringa
ki te pakitara, nā ngaua iho ia i te nākahi. He tika ia nei tērā e pauri te rā o ihoa, e kore e mārama, tērā e pauri kirikiri, ka hore hoki he mārama i roto, e kino ana ahau, e whaka riha ana ki a koutou hākari, ā e kore ahau e āhuareka ki a koutou hui hui nunui. Ai rā, ahakoa whakaeke noa koutou, i ngā tahunga tinana, i a koutou whakahere totokore ki ahau, e kore e mana koihia e ahau, e kore anō e tirohia e ahau ngā whakahere mō te pai. Arā a koutou mea mōmona, mau atu ki a matara i ahau te ngangau o au waiata. E kore hoki ahau e whakarongo ki te rangi o au hāteri. Engari, kua huri mai te whakawā, anō he wai, he tika anō he awa nui. Whakarongo ki te kupu a te wairua ki te hāhi. Psalm 70, a prayer for help. Please, God, rescue me. Come quickly, Lord, and help me. May those who try to kill me be humiliated and put to shame. May those who take delight in my trouble be turned back in disgrace. Let them be horrified by their shame, for they said, "Aha, we've got him now." But may all who search for you be filled with joy and gladness in you. May those who love your salvation repeatedly shout, "God is great." But as for me, I am poor and needy. Please hurry to my aid, O God. You are my helper and my saviour. O Lord, do not delay. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and shall be forever. Amen. Te pānui kai te tuatahi te horanika tua whā o ngā upoko, ka tīmata te kaumatoru. E kore ia mātau e pai e o kutaina, kia kūare koutou ki te hunga kua moe, kei koingo koutou, kai pērā me rātu, ka ore nei o rātau tūmanako tangātu. Ki te whakapono hoki tātou kua mate a ihu, kua ara ake anō, waihoki, ko te hunga e moe ana i roto ia ihu, ka arahina tahitia mai rātau me ia e te atua. Ko tā mātau kōrero ki tēnei kia koutou. He mea, ki mai nā te ariki, ko tātou ko te hunga kua mahue ki te ora, ki te taenga mai o te ariki, e kore e pāhika atu ki mua o te hunga kua moe. No te mea ko te ariki pū anō, e heke iho i te rangi me te karanga, me te reo o te tino anahera, me te tētere a te atua. Ko te hunga kua mate i roto a te karaiti e ara imua. Ko reira tātou, te hunga kua mahue ki te ora, ka hakina ngā tahi te atu ai, me rātau i runga i ngā kapua ki te whakatau ki te ariki i te rangi, nā ka noho tonu tātou ki te ariki, nā he kupu e nei, hei whakamārie, mā koutou tētahi i tētahi. Whakarongo ki te kupu a te wairua ki te hahi. Whakapaingia te atua. Tēnā, tūmai nei mō tō tātou nei himine. Arahi na e i hua, tō
whakahe kia mai te puna, he horoi mō te hara. Tukua ko te kapua mura, hei ara i ahau. Tēnei hoki, whakakahanga e koe. Whakakahanga e koe. Whakamamakia e koe, tō te mate takiwa. Whakawhitia tō pononga i ngā Waiho horano. Whakauria, ki te wao ke nana. Ki te wao ke nana. Te rongo pai tapu ki te ritenga amatiu, rua te kaumārima o ngā upoko. Kai te tuatahi o ngā rārangi te timatanga. Whakamoemititia, whakakuroria te atua. Nā ka rite te rangatiratanga o te rangi ki ngā wahine kotahi te kau. I mau i a rātou rama, a haere ana ki te whakatau i te tānei mārena hou. Toko rima o rātou he mahara kore, toko rima he mahara. Ko ngā mea mahara kore, i mau i a rātou rama, ki hai ia i mau hinu. Ko te hunga mahara i mau hinu atu i roto i a rātou ipu me a rātou rama. Ka whakaroa te tāne mārena hou, ka tuni whā rātou katoa ka moe. Nā i wainga nui pō ka pā te karanga, ko te tāne mārena hou. Putu mai koutou ki te whakatau iaia. Kātahi ka ara katoa aua wāhine, ka whakapai i a rātou rama. Nā ka mea te hunga mahara kore ki te hunga mahara, ho mai ki a mātou tētahi wāhi o tātou, a tā koutou hinu. Ka pīrau hoki a mātou rama. Nā ka whakahoki te hunga mahara ka mea kaore. Kei kore a rani a mā mātou, mā koutou. Engari, me haere koutou ki ngā kai hoko ai i tētahi mā koutou. No tō rātou haerenga atu ki te hoko, ka tae mai te tānei mārena hou. Tomo tahi ana me ia ki te mārena te hunga kua ātarite. Tūtakina ana te tatau. Muri iho ka tae e rā wahine ka mea, e te araki, ua kina ki a mātou. Nā ka whakahoki ia ka mea, he pono tāku e mea nei ki a koutou, ka hore ahau e mōhio ki a koutou. Kia matāra rāpia koutou, e kore hoki koutou e mōhio ki te rā, ki te haora e putu mai ai te tama a te tangata. Te rongo pai tēnei a te karaiti, whakamoemiti ia ki kupu mā. Runga he te ingoa o te matua o te tama me te wairua tapu. Āmene. O hino. Ka mimeti te puna i tau mārere ka tōtō te pune hokianga. Ka mimeti te pune hokianga ka tōtō te puna i tau mārere te taitama tāne, te taitama wahine. Tēnei tau awhi nei i a tātou katoa, ko tau mai nei, ko tomo ki tō tātou pare, mō tā tātou Karakia roti tēnei rātapu. Mea na oku mātua ko te Karakia ki te atu te mea nui o roto o tēnei rā. Ko tā tātou i te rānei, e tuku atu nei te reo whakawhetau, te reo whakamoemi, te reo whakapai, te reo whakanui ki aia, mōna i pai, ka tau iho ana manakitanga, ana aratakinga, mea nā raniatanga, i rongi tēnā o tātou. E hui hui nei tātou i roto i tēnei rā. Ko ia ka mihi, ki a koe te piopau hōri, tā tū mana kaura tai e te whae nauni,
tātou katoa, whakāhua mai nei te wahanga ki roto ki te Mihana Māori, tō tātou whare o te ana tapu e tūnei. E Tom, e ngārangi koutou o mātua, o tēnei ka mihi atu ki a tātou katoa e Florence, e Mary, whakāhua mai nei te wahanga ki o tātou mātua, ki o tātou whanaunga. Ka tae mai tātou katoa i roto i tēnei rā. Nā ka whakahoki ia ka mea he pono tāku e mea nei ki a koutou. Kāore a haue mōhio ki a koutou, ki a matāra rāpia, koutou e kore hoki koutou e mōhio ki te rā, ki te haora, e puta mai ai te tama a te tangata. But he replied, truly I tell you, I do not know you. Keep awake therefore, for you know neither the day nor the hour. Yesterday was Armistice Day. On the 11th hour, on the 11th day of the 11th month, 1918, marked the end of World War I. In some countries today, the second Sunday of the month in November is Remembrance Sunday. We do remember all those who served in any capacity, those who died, the survivors of that war and their families. We also pause to think about all casualties of war, military and civilians. We are compelled in our remembrance to consider the horror and brutality of all wars, of every conflict in history. War is never the answer, it is never the right response or a just reaction. War occurs when leaders cannot resolve disagreements, whatever the disagreement or cause of tension is. War is another way that those with power and abuse of power choose to settle arguments and disputes. They unleash that power on each other by putting their people between them. The population all become human shields of the powers themselves, of their failure to resolve differences and the failure to choose resolution and reconciliation over war. It's not always as a last resort either, but it is often the case. And it is always about old men sending young men to war, old men sending young men to their death. Our attention today has been for a month, is drawn to the Gaza and the West Bank of Palestine, Israel. The growing slaughter of innocent people, men, women, elders, and worst of all, children, tamariki, mokopuna. The silence and lack of real action by world leaders, the powerful European nations and the United States of America to intervene is in itself a lack of courage to act justly to avert further death and destruction. The reality is of a people who have been displaced from their lands, unlawful occupation, confined to areas under brutal military rule, and subjected to terror in 1948, 1967, 1973, and every year since. All of this is contrary to international law, contrary to a long list of resolutions of the United Nations from 1947 to the present day, advocating for the rights of all Palestinians and all rights of the Jewish population. The fact is that prior to 1948, Jews and Palestinians lived in relative peace and harmony as they had for thousands of years. The end of the Second World War saw the arrival of mainly European Jews to Israel. These are Jews who experienced the horror of the Holocaust in Germany, going from a racist Europe to settle in Israel. On this topic of being witnesses to war, its terror, the horror and brutality, Bishop Hanapa had this to say to the 28th Māori Battalion. Waiho mā koutou I kite I te kino, e kōrero I te pai. Nāna tēnei kōrero nā piopa, Wirumu Pānapa. Waiho mā koutou I kite I te kino, e kōrero I te pai. He said to the returned servicemen, let it be that you who have seen evil speak only of good.
Let it be that you have seen evil, speak only good. This was to help soldiers returning from World War II to adjust back to civilian life. Many were able, but many were unable to reconcile their experiences due to the degree of violence and inhumane treatment they witnessed and that they were exposed to. Mary and Florence, sitting here today, their father was a 2/8 Māori battalion, and just 2 weeks ago received his medals at Waitangi. He witnessed, he saw, and many others, the horror and the brutality of war. Yesterday in Whangoroa, a place called Te Tauwai that has been called Matangiro for 93 years, I presided at the opening and also the blessing of the new marae there. Being Armistice Day yesterday, we had a memorial for 2 of the soldiers who went to World War I from Te Tauwai, from Matangiro. Their names were Mita Pomana, his younger brother Te Aua Te Whenua Pomana. In the valley of Te Tauwai, they were the only 2 that went to the First War. They came back. Now, believe it or not, they were still having children in their 70s. The last one, so Mita, I went to school with his sons. He was born in 1897. He was having children still by 1965, 1966. Well, the war didn't do too much to that, but they certainly came back. And they spoke of the horror. And the reason is to try to avert any further experiences of horror and trauma in the generations to come after them. It's mentioning here, I think it's important because of, one, our focus on remembrance, but also I've really been reflecting on what is happening in Palestine, Israel, in the Gaza and the West Bank. Some of you were there recently. Some had planned to go and have been postponed. But if we are to remember, then we are to act in many ways. That remembrance is more just memory, but there is action that follows. In the consecration of the marae yesterday in Te Tauwai, I was asked to preside over the whole ceremony. And the whole ceremony consisted of over 1,000 were present. But also present were all of the senior tohunga from Ngāpuhi were present. And I should add here that in most cases like this, it is about who takes the lead in any of the ceremonies and the rituals. I happened to take the lead. I had no issue about taking the lead. And by taking the lead was to establish and consecrating, first of all, the people. Secondly, the marae, the grounds. Thirdly, the whare nui and the whare kai. And how do you take the lead in a situation as Christians? The way we take the lead is to insist, to ensure that the name of Jesus Christ is right at the very front of all that we have intended for a ceremony such as what took place yesterday. And the reason for that is our family history became Christians in 1835 through baptism. And we have a church across the road from the marae, which will celebrate 150 years, stand in the same building for 150 years. What's important about that is our tradition for which we have inherited, for which we are responsible to pass on each generation and every generation. What's important for me is I was well aware that that was the first consecration of a marae and whare that was explicitly Christian from start to finish. We, each one of us, and the 7 of you and others,
sometime we'll have to be able to stand strong and firm so that those people who we are leading know your essence and know your substance. You are all adults. I usually have a sermon for children, but I can't give you a children's one. I suppose I could, but that wouldn't be much helpful. And I have to add, very good readers of Te Reo Māori today. Very capable. I knew that yesterday, when we gathered as 1,000 yesterday, I wrote a booklet similar to the size of this booklet, and in the booklet I put in all the Karakia, translation in English, and I also gave an explanation. The explanation I gave because I wanted the people to know, just before and particularly after, what my intention was in consecrating the people first, the marae second, and the whare third. To ensure that our essence and substance cannot be reduced to anything more than either a Christian or a non-Christian. And the reason for this, I want you to know, is because many of us may face this challenge ahead of us. Ka tū koe, I'll speak in Māori, ka tū koe he karaite ana koe. When you stand, you are a Christian. And what else do you do after you stand? Say something, do something. And so it's very important in your confirmation, your preparation for confirmation, and post-confirmation. Post-confirmation is very important. When a person looks at you or looks at me, and they will say, ko wai koe, no wai tō mana, and ko wai tō mana. Where is your mana from, and what, and who is your mana in terms of you as a person? And yesterday was an experience for me because I work with these tohunga so much. But out of respect for the church, out of respect for the hapu, I wasn't certain how it was going to work out, but I wanted to tell you that it worked out really well for me. But I was prepared. I was prepared in order to give a defense of what it is to be a Christian, what we believe, and what we want in terms of establishing a new marae. At the very end of it, I felt that the tohunga that were there was 10 of them from all around the north. What I felt was they were respectful and they were sincere in that respect, because it is about understanding essence and substance and being prepared. The gospel today is really about preparation. It does remind us of the high value of being prepared all the time, of being ready at all times, of being right with God first and neighbour in every moment of every hour of every day. That is essence and that is substance. Being right with God and then being right with our neighbour every moment of every hour of every day. Not only is there value in it, but there's also a necessity to be so ordered if we are serious in our faith, if we are serious Christians, if we are even just Christians, more so if we are serious followers, faithful disciples of Jesus Christ. The lesson is this. This is how the kingdom of heaven works. Mentions about a wedding, but it's not really how weddings work. Hardly many weddings work really well. I'm talking about the ceremony. How wedding feasts work or how wedding preparation works. The lesson is be wise and be prepared, be wise and be prepared to wait. Be wise, be prepared to wait and to wait in the dark. Be wise, be prepared to wait in the dark and in the cold. Be wise, be prepared to wait in the dark, in the cold, alone. I'm talking to you too, 7 of you. Be wise, be prepared to wait in the dark and the cold, alone, and try to stay awake. Be wise, be prepared to wait in the dark and the cold, alone, try to stay awake, to act, to move. But it doesn't work that way, does it?
Being prepared to wait is really a challenge. Most people will say, well, why am I waiting? Why am I waiting? But in the kingdom is to be prepared to wait, and to wait because God promises us blessings even as we wait. And that we must wait expectantly, wait patiently. In Lamentations 3:25, the Lord is good to those who wait for him, to the soul that seeks him. And from Isaiah 40:31, those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Waiting is not doing nothing, but having to wait for the Lord doesn't mean that the Lord is also doing nothing. We can wait, we must wait, we should wait, trusting that God is always doing something. I find people who are unprepared for a wedding are usually unprepared for everything. Or people who are late for a wedding are usually late for everything. The parable of the 10 young women is how we are to picture the kingdom of heaven. One of our priests in our hui awarangi said once, there are generally 3 types of people in the world. Those who make things happen, those who see things happen, and those who wonder what happened. So, anyway, that person's not here. Yeah, those who make things happen, those who see it, and those, oh, what happened? Oh, well, there you missed it, eh? Ko mahu e ko whakarerea. Gone by. What distinguishes the 2 sets of young women is their alertness to addressing risk or preventing a crisis. The fact is, all young women fell asleep, not just the foolish ones. They all fell asleep. The wise young women are alert before the night comes. They are well prepared before the bridegroom arrives, and this is what constitutes readiness and wisdom. Readiness and wisdom. The need for oil, the lack of oil, the shortage of oil shifts our thoughts toward having the willingness and the means to live in the kingdom of heaven in this parable. In Matthew's Gospel, in these series of parables, there is talk of sowing, of leavening, of fishing, buying fields and pearls, and stocking up extra oil to be getting on with. When Jesus' own end comes, as it shortly does in this particular passage, he will have shown his place in the kingdom by his actions, and so must we. The lamp, the torch, is a symbol of ensuring one is prepared to walk into and to overcome the darkness. One of the readings, I think, either Sean or Te Karutei, there was a reference to Pauri Kere Kere. Oh, you read that, eh? Yeah. I think that talks about deep darkness, where there is no light. The degrees of darkness. But there are varying degrees of darkness that even surround us. The light of Christ, though, is powerful enough to break through the darkness of the world. That text said, whatever was, Pauri Kere Kere, and the light couldn't come in. Something like that. The light of Christ is powerful to break even through the darkness of the world. Pō kere kere, pō uri uri, pō tifa tifa, these are all degrees of darkness. The inference here is that light cannot break into them. The light of Christ is a power that can never be extinguished. Te mārama o te karaiti, e kore e taia te tīnei. E kore taia te tīnei. Tīnei is to extinguish. Ko te mārama tēnei kore taia te tīnei, ko te whakapono o ihu karaiti te mana, e mārama katoa ai te ao katoa. The light of Christ, which gives light to the whole world, can never be extinguished. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
E te whānau a te karaiti, God is love, God gives us life. We love because God first loved us. In baptism, God declares that love. In Christ, God calls us to respond. If the candidates come forward, please be seated. Pihopa te kitohi, we present Huhana Matinga, Irene Farnham, Karutahi Bell, Leslie Wilkinson, Sean McGinnity, Te Rata Baldi, and Whitney McGinnity to profess their faith. Huhana, Irene, Karutahi, Leslie, Sean, Te Rata, Whitney, we welcome you as you come to profess your faith today. At your baptism, you were made a disciple of Christ, and we signed you with the cross, the Son of Christ. Come now to receive the laying on of hands with prayer to strengthen you for the work of God's kingdom. Praise to God who has given us life. Blessed be God who gives the gift of life. Praise to God who forgives our sin. Blessed be God who sets us free. Praise to God who kindles our faith. Blessed be God, our strength, our hope. Let us, the baptized, affirm that we renounce evil and commit our lives to Christ. Blessed be God, Jesus is Lord. Huhana, Irene, Karutahi, Leslie, Sean, Te Rata, Whitney, what is your faith? I believe and trust in God the Father, maker and sustainer of all things, and in God the Son, my Saviour, Jesus Christ, and in God the Holy Spirit, giver of life and truth. This is my faith. Those who are baptized and are called to worship and serve God from the beginning. Believers have continued in the apostles' teaching and fellowship, in the breaking of bread and in the prayers. Will you commit yourself to this life? I will, with God's help, with God's grace, I will give others if I am given. I will seek to love my neighbour as myself and strive for peace and justice. I will accept the cost of following Jesus Christ in my daily life and work. With the whole church, I will proclaim by word and action the good news of God in Christ. Let us pray for Huhana, Irene, Karutahi, Leslie, Sean, Te Rata, and Whitney, who have declared their commitment to Christ's service. Our help is in the name of the eternal God, who is making the heavens and the earth. Come, Holy Spirit, bearing your gifts of grace. E te atu o te aroha noa, nāu I whakarite te wai hei tohu whānau hou. E kore nei e tae te wewete. Tukua kia tupu au punonga e tū nei ki te tino kaumātuatanga e tutuki ai tō te karaiti.
Kia hari tonu ai ki roto i a koe, ki hira ake ai ki roto i a rātou ngā hua o te wairua ara, te wairua mātou, mārama hoki, te wairua aroha, humaria, ngā wari, he wairua hari me te tapu pono. Amen. Okay. Will you hold the book? I'll just come around and lay hands. You can stand, stay standing. Yes, better, I think. E te wairua kaihanga whakakahangi a huana ki ngā manaakitanga o tau aroha noa. Kia pūmau ai te mahi, te aroha i ngā ara a te karaiti. Arahina tautokona tiakina aia. Ki utonu ai ki a koe a mo ake tonu atu. Ko rōrea ki te atua. E te wairua kaihanga whakakahangi a Irene ki ngā manaakitanga o tau aroha noa. Ki pūmau ai te mahi te aroha i ngā ara a te karaiti. Arahina tautokona tiakina aia. Ki utonu ai ki a koe a mo ake tonu atu. Ko rōrea ki te atua. E te wairua kaihanga whakakahangi a te karutahi ki ngā manaakitanga o tau aroha noa. Ki pūmau ai te mahi te aroha i ngā ara a te karaiti. Arahina tautokona tiakina aia. Ki utonu ai ki a koe a mo ake tonu atu. Ko rōrea ki te atua. Te wairua kaihanga whakakahangi a Leslie ki ngā manaakitanga o tau aroha noa, ki pūmau ai te mahi te aroha i ngā ara a te karaiti. Arahina tiakina aia, tautokona tiakina aia, ki utonu ai ki a koe a mo ake tonu atu, ko rōrea ki te atua. E te wairua kaihanga whakakahangi a Sean ki ngā manaakitanga o tau aroha noa, ki pūmau ai te mahi te aroha i ngā ara a te karaiti. Arahina tautokona tiakina aia, ki utonu ai ki a koe a mo ake tonu atu, ko rōrea ki te atua. E te wairua kaihanga whakakahangia a te rata, ki ngā manaakitanga o tau aroha noa, ki pūmau ai te mahi te aroha i ngā ara a te karaiti. Arahina tautokona tiakina aia, ki utonu ai ki a koe a mo ake tonu atu, ko rōrea ki te atua. E te wairua kaihanga whakakahangi a Whitney ki ngā manaakitanga o tau aroha noa. Ki pūmau ai te mahi, te aroha i ngā ara a te karaiti. Arahina tautokana tiakina aia, ki utonu ai ki a koe, mā mo ake tonu atu. Ko rōrea ki te atua. E te atu ora tonu tukua taumana ki ene au punonga e tūnei, ko oti te whakapā. Ia Huhana, ia Irene, ia te karutahi, ia Leslie, ia Sean, ia te rata a Whitney. Hei mau i te ora ki te ao. Āmene. Ko tātou katoa ka kitea he roto i te karaiti. Me ia hoki he roto i a tātou. Let us rejoice now with Huhana, Irene, Te Karutahi, Leslie, Sean, Te Rata, Whitney, who have committed themselves to Christ and celebrate the faith of our baptism. Do you believe in God the Father? I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. Do you believe in Jesus Christ, the Son of God? I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, is seated at the right hand of the Father, and will come again to judge the living and the dead. Do you believe in God the Holy Spirit? I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Yeah, presentations. We were going to make presentations of certificates and a Bible. While they're being prepared for presentation, I'd like to tell people about my own confirmation. I was confirmed the 1st of July 1979 at Queen Victoria School by Bishop Manu Bennett, along with two of my brothers,
and a lot of us who came from Mangere and also from the girls at Queen Victoria. I remember as clearly today what took place on the 1st of July 1979. I also remember Bishop Manu Bennett's sermon. There are times like this and that are important occasions, and you may be like that as well, where we recall certain public events, and particularly our profession of faith. And I was 15, I remember clearly. And I knew right then and there what I was committing myself to. And every single day since reminds me of that first step in my own life, confession of Jesus Christ as Lord and Saviour. And it's something that I believe is also your own as you stand today and now have been confirmed. So we've got a Bible each for you. I suppose the names are written in there? Okay, all right. Here we go. Is that a certificate, what you've given? No, the first one. Oh, okay, all right. I see. Thank you. In the Bible that I was given at my confirmation, signed by Bishop Ben Tehara, who was our priest, and also by Bishop Manu Bennett. They are my treasures. When I went to St. John's College, I only had my Good News Bible and my Rawiri. And I had a Māori Bible from my grandfather. And I survived St. John's College with my Good News Bible and my Māori Bible and my Rawiri. I think I picked up more books since. But they are my treasures because it reminds me of my confirmation, of my grandfather giving me his Bible, and also of the Rawiri, the Book of Common Prayer, by which I was raised and I was nurtured. In the same way, these Bibles will add with the other 10 Bibles you might have already got it. But anyhow, these Bibles are reminders of this day and particularly your confirmation. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā inoi takawaenga me ngā whakawhetai. Kia whakapaingia koe e te atua ora tonu. Kia koe te whakamuimiti, te kororia mō ake tonu atu. E te matua i te rangi, whakarongo kia mātou inoi, kia whakakotahitia tauhahi. Mei ngā mātou kia kotahi kia whakapono ai te ao. Mei ngā tangata katoa te hāhi kia mahi ki a koe i rungi te ngākau pono i te ngākau iti. Kia tiaho ai te āhua o te karaiti i roto i a mātou. E maumahara ana mātou ki te hunga kua mate. E te matua, ka tukua atu rātou e mātou ki auringa. E whakapai ana mātou ki a koe mō au hunga tapu katoa kua aru atu nei ki tau kororia mutunga kore. Kia whai wāhi ki tau rangatiratanga i te rangi. Titiro ata whai mai ki te hunga e pēhia ana e te māwiwi, e te pauri, e te raruraru rānei. I raro i tau maru whakakahangia rātou. Titiro ata whai mai ki o mātou kāinga, whānau hoki, Menga kia pōwai tau aroha i roto i o mātou ngākau. Menga mātou kia aro ki ngā mea e matia ana e o mātou huatata. Awhina tia mai mātou kia kotahi ai i roto i ngā hari, i ngā māwiwi o te iwi. Tō hainga mai tō wairua a arahina hoki te hunga kawatikanga i roto i ngā iwi o te ao. Arahina mātou ngā iwi katoa hoki i ngā huarahi o te tika o te rangi Māori e. Whakakahangia te katoa i minita ana i runga te ingoa o te karaiti, me ngā mātou kia hihiko ki te kauhau i taurongo pai. Tātou ka inoi puku mō ngā mea e matia ana e tēnā e tēnā.
Te whakamoemiti ki a koe e te ariki te kaihomo i ngā mea katoa, nau te ki, i noea a ka hoatu, rapua a ka kitea, pātukia a ka uakina ki a koutou, kororia ki a koe. E nā koe Whitney mō inoi tuku atu nei te rānei. Ia whakapainga te karaiti te ariki o te rongo mau. I ruraki nei ngā tau ārai o tu ehe ki a tau te rangi Māori o te atua ki a koutou. Ia whakapainga te karaiti e tuitui nei a tātou i roto i te rongo mau. Tā tātou himene oha oha hā te oha o te kupu o te kaimanaki e i te ara tupu māku koe e awhi e. Te oha o te kupu o te kaimanaki e i te ara tupu maku koe e awhi e maku rapea maku koe e awhi e i te ara tupu maku koe I te mea kia whakawaia I a hoa ka omake Ko te kupu kei araia Maku koe e awhi e Maku rapea Maku koe e awhi e I te ara tupu Maku koe e awhi e I te tūkai te ata Ki te kapi I te he Nei te kupu whakarara Maku koe e awhi e Maku rapea Maku koe e awhi e I te ara tupu maku koe e awhi e I te wae hinga ana e kerere ki te he Ka pohia te kupu mana maku koe e awhi e Maku rapea Maku koe e awhi e I te ara tupu Maku koe e awhi e Te pui wei nei ka tuku mai ki te wahaya. Kua ala te karaiti, pono tonu kua ala aia, whakareia o koutou ngā kau ki te rangi. Heire nei te karaiti kei tōna hurewa tapu, kia whakapaingia te atua. E te ka ke tāpai, te whakapai, whakamoemiti. O te hari mō tō mātou whakaoranga e te atua tua whakarere. Ki te tuku whakawhetai kia koe i roto i aihu karaiti. Pāoho ana tāu kupu ki a tiaho te mārama nā ka mārama. I tiaho tonu nei tau mārama tangiroti tō mātou pauri. Nau e pau te mauri ora mo ngā mea katoa. Nau hoki mātou i waihanga. Whakarongo ki tāu kupu ki te mai tāu i pai ai. I eke ai ki te taumato tau aroha he me te kā ki whakapaingi a koe. Nau i tono mai tāu tama heara whainga ma mātou hei pono. E manoko hiane mātou, tukua mai e koe tāu tama, ki whakamate hei toha i te ora, hei wewete i o mātou hara, ko unuhi o mātou he, e tōna ripeka. I tonoa mai tau wairua tapu hei whakakaha he arataki, hei whakatūpato, hei whakahau i tāu hāhi. Waiho ki tēnei rōpu whakātui karapoti nei a mātou,
Ko tōna rite ki ngā whetū, te tāia, te tatau, o ka moe me ti mātou rungi te ngāku, aroha rungi te ngākau hari, mau i waihanga, mau i karanga i a mātou. E te atua tapu rawa, mai tō, tino tapu, tino tika, nau te kororia, nau te pūrotu, kororia ki a koe, e te atua, te runga rawa, te atua mahaki. E te tino tapu, ko whakapainga koe roti tāu tama, i tuohu nei ki te horoe ngā wai, o āna ākonga te tohu o te kaimahi tūturu, i te pōi mua i tōna matekatango e te taro, ka tuka ka whetai ki a koe, ka whawhati, ka hoa atu ki anākua ka mea tongo hea kainga, tōku tinana tēnei, ko hoa atu nei mō koutou mainga tēnei, hei whakamahara ki a hau. Ka mutu te hapa ka maui e te kapu, ka tuku whakawhetai ki a koe, ko hoa atu ka rātou a ka mea, inu me tēnei koutou katoa, ko oko toto ki tēnei o te kawanata hau, whakekia mauma te katoa, hei murunga hara, meinga tēnei, hei whakamahara ki a hau. Nō reira mā tēnei taro, me tēnei waina, ka maumahara mātou, ki au painga ki a mātou. Te ato ngā wā katoa, mātou ki tāu tama, ka whakawhetai mātou, tōna ripekatanga, tōna ranga mai, whakamanamana mātou mo tōna whakareanga, humanako ki tōna haerenga mai i runga te kō. I roti aia, ka mautonu mātou ki a koe. Ka hangi ho tau wairua tapu me tēnei taroko te tinana tonu, tēnei waina, ko ngā tututono o te karaiti, ki tūhono ki tōna tinana, ki uai mātou ki roto i te akapono, kauru mātou, tui a mātou, tui a ki te mamai, tui a ki te tumanako, tui a ki te ola. Kei a koe te tapu o te rangi, te oroko hangarano, o te ao, te timatanga, te otinga, te arepa me te omeka. Kei a koe te whakapai, te kororia, te aroha, tēnei rai, tēnā la, mai a mātou, mai te katoa, i konei ngā wāhi katoa. Wā kona nei tātou e tō tātou ariki ka ino e tātou, e tō mātou matu e te rangi, kia tapu tau ingoa, tai mai tau rangatiratanga, kia me tia tāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, ho mai kia mātou ai nei, hei taroma mātou mo tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunge arana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hawaia, engari whakaoringi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, āmini. Te tinana tēnei o te karaiti i whatia mō tātou. Ko ia te taro o te ora. I maringi ōna toto hei murunga hara. Ko ara mai te karaiti i te mate. Hare mai e te iwi, hare mai te whānau, hare mai te hoama, hare mai te kāwea te atu, hare mai tongohia e nei kai rangatira a te karaiti. Tina no te karaiti.
Katoa. Mai te rangi ki te whenua, mai whenua ki te rangi. Pai here te a tātou ki te ara, pai here te a tātou ki te rangi Māori e. Pai here te a tātou ki te whakapono e. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you Amen. Amen. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family.
Prayer of Thanksgiving you'll find on page 19 of the booklet or on the screen. Whakapaengia te atua whakamene nei a tātou. Whakapaengia te atua e hohou nei I te rongo. Whakapaengia te atua ko hora nei tāna kupu. Whakapaengia te atua nāna nei tātou I karanga. Mano ko he te atua mātou whakahere a mātou whakamoemeti. The Lord be with you. Thank you. Oh, it's lovely to get a personalised response, eh? Congratulations to the 7 of you for confirmation. Huhana, Irene, Te Karutahi, Leslie, Sean, Te Rata, and Whitney. And I hope that it's as meaningful for you as it is for everyone present, because we are witnesses too. Even though you made your public affirmation, we are witnesses to that. And it's true to say that it deepens all of our faith and sharpens our focus and refines our journey. Even as adults, we come to a time in our lives where we make a public confession of our faith as Christians. I wanted to speak about Palestine, Israel, because of our connection with St. George's College in Jerusalem and with the Palestinian Church, Anglican Palestinian Church, for which we are in solidarity with. We often host them here, and they always host us there. It's very important as the Anglican Communion that we are in solidarity with everyone within Israel and Palestine, but particularly in our Anglican network with Bishop Hussam and all of the diocese, of which he is the diocesan, and he's also the primate for that area of the Middle East. Also remembering about our lives ourselves, as we consider the picture of the kingdom of heaven, and that the kingdom of heaven is a place for which we are constantly alert to God's promise, to God's activity in our own lives. I was very pleased to be here last night, Lyndon, Mihana, Te Kōrero, Waiho, for the 10th anniversary of the Venn Foundation. I'm sorry I didn't stay for pudding. I was looking forward to pudding, but I couldn't stay for pudding. Anyhow, the fellowship, the worship was magnificent, and it's wonderful that there's a connection between the Venn Foundation, not you simply as individuals, but tū tai tukerau and tū te Mihana Māori. It's wonderful to see that they're part of the life of the Christian church, alive and flourishing, as we all want to be flourishing and thriving in our faith. Mā te mare a te atu e kore nei tā te whakaaro mea koutou ngākau, koutou hiningaro. Ki urungi te mātou I te aroha ki te atua ki tāna tamakotahi. Ki tō tātu ariki ki aihu karaiti, ki a mau. Ki u ki a koutou katoa te manaake a te atua kaharawa, te matua, a te tama a te wairua tapu, aia nei a ake tonu atu. Amen. Mātou nei himene whakamutunga, tērā ngā mānakitanga, tērā te aroha nui, tērā te wā o te hari ki te kai whakaora. Tērā ngā mānakitanga, tērā te aroha nui, tērā te wā o te hari ki te kai whakaora. Mana
moku kia hora ai. Tērā te tō mai rangi, e heke iho nei. Mana ki tanga, me te aroha nui. Mana ki te mai rangata, e te ariki pai. Te ranga mana ki tanga, o mai e te atua. Tupua kia toha ana, ki runga i te rā. Mana ki tanga, me te aroha nui. Mana ki te mai ramata, e te ariki pai. Kia ranga tiara te kato, ki tēnei rongo pai. Ko iu kei te ora, hei kingi no te ao. Mana ki tanga, me te aroha nui. Mana ki te mai ramata, e te ariki pai. E te ariki pai. Tēnā, haere i rungi te aroha, haere i runga i te rangi Māori e. Āmine, ka haere mātou i rungi te ingoa te karaiti, gloria ki te atua.